Gdje si Cajtaro? Najbolji moment, najbolje reakcije, jake kompilacije, ne bi dango tačnije, pogledaj par videa, sve će ti biti jasnije, kroz par godina moje ime vikat će glasnije, ne može časnije, život je prepun bolova, ali se ne predajem, dižem se iznad ponora, radim to što volim, na ovo ću život provesti, na ovu scenu raspalu, pravu raju ću dovesti, bi dango. Jotko djeda mraz u decembru, Bog te mazu. Pa neće doći u maju jebote, žite da donosi janje na rožnju. Pa dođu maju, ponesi mi paketić jedan. Trave. Ili pive. Paketić trave me opusti. A pive mogu popiti kokon. Pa jebi ga, ima logike. Pa ima, ja tebi govorim. Nego šalji brzom poštom. PP na ekspres. Koliko treba, ljudino, da ti šaljem odmah? Pošalji mi jedno 10 džojinta, 3 kile marihuane i jedan bager piva. Samo malo da ja to zapišem, da ja to ne bi slučajno zaboravio. Uzmi ovo koji piši. Mogu li? Zaboravi. Mogu na mobitel pisat? Lakše. Ne mora na mobitel. Piši u svesku. Pa da mogu vi malim kućićima posle da to spakuju sve da pošalju. Znaš da ni pa tučići mali, moram preko SMS-a stati. Pošalji kućnu adresu. Mišo od Djeda Mraza. To. Ajde pa se vidim. Hajde. Ajde. Šalji mi sliku. Hoću. Na digitru. Da zapamti koji je Djeda Mraz posao, da ja njemu vratim naredne godine. Ako Bog da. Znači ovo ti... Znači ja sam ti onaj muslimanski Djeda Mraz. Ja sam ti ona eke sebi. To, brate. Tamam, šalji brzom poštom. Može, znaš. Neko mi jeleni frljaju snijeg, znači ne čiste. Nek trče. Nemoj da se puno, da ni nema koju pivu da se zagriju. Sine, dragi, znači u njiha su papci aluminijumski, znači Jarane, to je potkovano toliko dobro, Jaran. On ne smije zašlajdat. Koji slušaj, ja imam iza sebe dvojicu koji guraju za svaki slučaj, ali koji jelen za šlajdra, ovo jedan prelazi nadmah ga nategne. Nema šlajdrana. To je dobro, da se pare, da se natežu. Nema šlajdrana. Daleko je Bosna od Njemački. Još taj. To ti govorim ja. A čime si se ti u roku? Pa ja pušio neki stil, vamo. Beru, nema što nisi ima još tamo. Ovajko da je met od 3 meleka pušio od sajtova. Ovo vam je kad djeco sjedite na hladnom betonu, jeste vidjeli posljedica? Ođe nje nađe. Pjesak muslimanski. Ađa malo vidi karte, a? Ađa vidi malo karte! Gdje si Ađa? Kada si ko Efendija na vrh sobe sjeo jebote večera. Drži hudbu, je. Šta ima? Čekaj, još se smijem onim budalama od malo prije. Onim što su krać vukli, jel? Jebo, maj. Ja te smijem što se desi kad sjediš na hladnom betonu, pičku materi. Halo! Šta je, halo? Gdje si bolan? Gdje si ti? Ima li kraj tebe kakva? Nema. Da ti ja dadnem svoju. Daj! A? Daj, jebi ga! Ima i ovo, vidi. Evo, to je mlado. To je mlado. Gdje da vidim ko ima kod tebe? Nema niko, materi mi sam ja. Ovo što ti vidiš, sad pričaj to na drugom. Gdje si, brati? Ode malo da se sankamo. Imao snijega. Imaš snijega kod tebe? Nema kod da Jarane snijega, vidi ovu majicu. Jebuj. Pa jesi u sobi, a vani? Ja sam, gledao. Ovo je u šorcu. Ovo je gori od mene. Gledaj ovi. Pa bolja je od tebe.
od tebe, jebi ga, daj vam nju. Kako god Ej, kako god da se berem i oduzmem bolja i od tebe, jebi ga, daj vam nju da pričamo. Gdje si, Cajtaro? Veliki pozdrav za tebe. Cajtare se potrošilo. Veliki pozdrav za tebe, gdje je miš? Nema, razbio sve arane u komadu. Čuj ga. Sve po Smiješno, lupu. druže, ha? Smiješno, jel da? Smiješno. Ma smiješno, eto. Vidi ga. Ja bi ovom prilikom da pozdravim svoju mamu i babu. Sestru brata, svoje roditelje, jel? Pra dide, pra tetke. I za ljubavni par Amku i Lelu, i Amkiće i Leliće. Ovo će biti krvi. Ovo će biti krvi. Čekaj. Evo, Lejla, piše, evo, Adem, hoćeš nastradati. Slobodno, bujru. Šta ti radiš banavom ovdje? Ganjaš? No ništa, evo. Pošto je rekao, curi, hoćemo kod mene u tebe, Sašo je došao ovdje traži drugu. Evo, tražim ja neki, da ih zajebajim, ne ja niko. Kako ja i nađem jeboga ti ne mereš. Ma neće ništa, ba sve neke tam kurčine izliču. Ima jedna hera nešto radi sa nje, vidite. Josip viče 3 dana gaćice, ne mi je hera ne prolizala. Prošla si pored mene sa nekim drugim. Prkos ti teče kroz vene, ne misliš više na mene. A ja sam te voleo, vjeran ti bio, Cajtaro! Ej! Nog ti na laki raš, sveni raš, znaš ti gdje se nabijaš, Evo vidi šta je. Sam ti meni šmigač i mobitele razbiti, sve ću razbiti. Slušaj ovo, čekaj, ima aplikacija, moraš je instalirati na mobitel, na telefon. I preko tača od mobitela imaš miš. Znaš, ono, ovako. Pa ja rane, moj, neću je miš vuć, nego mobitel ću vuć. Ovako, znaš, ono. Ali žao mi mobitel Azir grvnut. Jebi ga, smiješ ga zakuj ekserom. Ja. Zakuj ekserom, jebi ga. Znaš. Lenovo šaban jedni. Lenovo šaban kaj. Biži jebote. Sad, sutra radim humanitarni stream, skupljamo cvajtari za miša, znači od 300 eura. Da mu pošaljemo miš. Minimalno. Da se može vuć, po sobi. I evo 16 metara kabla da ga mora u školu vuć za sebe. Ja, kupit ćemo neku podlogu 16 puta 16. Ej, uzmemo od onih što budu na vašaru i šatoru u Ceradu. Ja, kamjonsku. Kaj vidi, cajtare, gdje si muraze. Hajde, biži, hajde. Vidi ga, Sema, vidiš li ovoga specijalca, brate mili? Gdje si kralju? Jebote, i tebi dobra ta roba, jebote. Daj broj dilera materiti. I da ti je roba dobra, jebi ga. Brzi, brate. Nosi, vozi. To, kralju. Jebo, majke se sam naši ludi. Ađa, koliko je PUBG jebem ti zvoli? Ja biš tu. Gdje si? Nemoj mi to šrapskog materiti. American dollar. Daj dole kameru, da vidimo s kim pričamo. Spušti tu Ne, kameru gore, dole, tako. Šta ružno, ovo je Ja muško. biš tu. Halo ba, ljudino, naš... Ovo je muško, bog, vidi. Naški pričam, ljudino, naški. Je tu German? Nein, ich bin Srbisch. Oj, vidi ga Brazilac, jebo majku. Isti Neymar. Evo meni ne čuju, Fuksa kare, vidi ga Brazilac jebo majku kare.
Evo još jednog. Evo. Romario. Tam na put. Bidango, bit će kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno, pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Bidango.